Assalamu alaikum dostlar. Bizde kechki tamақтануу. Баягы тоджондор. Ар жакта молодняк 5 айлык жумурткага кирейин деп калды. Ар жакта чоң тооктор. Бuyakta seriyorlar. Корейский цветной бройлер Тоджон. 4,5 ай 5 айында жумурткага кирмек болчу. Мүнөздөмөсүндө. Бирок негедир жумурткага кирбей атышат. 5 ай oldu bu çocuklarga. Bir qoros 7 kişi menen.